Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemare kada ngatung seda marin guna. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, Allahumma salli wa sallim ala al-habibil mustafa wan nabiyil mujtaba war rasulil murtada wa ala alihi wa sahbihi min ahli nuri surafa. Ini ke panas nih kak. Ini solap nih ke senapa wat nih kak. Nggak rupon terak cokop padeng nih kak lebih terak. Tapi saya patik pun tuh. Mati kapi, repot mun senikan. Mumpun patik setong bah mati kapi. Sebutan gula muljakin para alim, para ulama, para kiai, guru-guru, pangasepo, tokoh masyarakat, tokoh agama. Wa nahusu bidzikri dak keselerana setejana para kiai. Saya pertama engki panika Kiai Haji Musleh Adnan yang mungkin masih di dalam perjalanan. Sesangat gula mulja aki tur gula hormaten. Wa nahusu bidzikri juga nanda keselerana al-mukarram Kiai Haji Ahmad Fauzi Imron. Saya mungkin belum hadir lagi. Ki beda epon duka. Saya sangat gula mulja aki tur gula hormaten. Montek baca tak oning nyaman nih Bu. Kiai Haji Hadori. Saya sangat gula mulja aki tur gula hormaten. Sedejana para kiai, para ustad, guru-guru, pangasepo, tokoh masyarakat, tokoh agama, saya tak bisa abdina sebut asmana setong bersetong. Apa nih kak? Oke, bagus tepat. Malai padeng, bener bon, bener. Wah matin ratin kena. Saking oleh bini seket ke bini kapi bikorin. Untung apa empat bu, paling banyak, thank you. Abah mak enggak nyaruan bu ibu. Per ngaji sekejap. Letak toron gula. Setak bisa abdina asebut asmana setong bersetong namun tak ngurangin rasa hormat abdina dek panjenengan sedaja. Juganan ketua takmir Masjid Al-Napa nikah? Al-Munawwaroh. Sesangat gula mulja aki tur gula hormaten. Tak lupa hadir di tengah kita Bapak Kepala Desa Sumberanyar, Bapak Muhammad Toha. Sesangat gula mulja aki tur gula hormaten. Segenap panitia dari ketua panitia sampai dek bebe sedejenah sesangat gula mulja aki tur gula hormaten. Bapak Ibu sehadir, hadirin, hadirat, beda seratin, beda sepe. Tendatin kapi bu. Seteja nasi hadir, sesangat gula mulja aki, tor gula hormaten. Ngireng para tretan pertama-tama asokor dek Allah. Atas takdir kaulah sarang panjenengan seteja akompol alongku tempat gak dintoh. Dalam kebedaan seha wal afiyah. Semoga kompola kaulah sarang panjenengan seteja catat ibadah sarang Allah, amin Allahumma.
Salawat kalaban salam semoga tetap payaturakin dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Para bu, para hadirin, kaula sareng panjenengan sedaja akompol malam mangken dalam rangka engki panika pengajian umum tasakkuran pembangunan Masjid Al-Munawwarah juganan memperingati otaba Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gungagungakin kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Banter sedaja ulia barokana Rasulullah, ulia syafaat Rasulullah, ben pagi akompol sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bu, para hadirin, karena nikah temanah tasakuran lagi juganan Maulid nikah dua saya bahas bigula. Juganan gula abahas mon kiai musliat nan tak tuli rabu gula abahas lemak perkara supaya gula bi panjenengan selamat dunia akhir. Sebelum abahas nikah paratetan gula abahas tentang masjid. Sangkuna gula nikah oncengan pet sompet paratetan. Jarang gelak sore sing onceng bah langsung makin rabu kan repot nih. Biasanya menguncang kiai kurang 2 bulan, kurang 3 bulan, gula gelak sore. Langsung cantik beb, beda acara deki Mbak Taisa, sobung lakeng, toreh, nika beda oncengan nang sumber anyar jai pon. Bismillah pon, thank beda remah boleh. Ki biasa namun langsung pege nika paretetan biasa larang, tak pada bi senguncong ki abid. Bongki nyaman dodogon, ki larang biasa na bejena 1 juta 2 juta. Coba jaji langsung ngaji bagi kiai kok beda kiai beda Habib gula Habib kan sini kan ngelo kiai tak napa kiam bian kor tak ngelo kacong nah kudu cinta napa jaipon serah jaipon Pak Tinggi gila Bapak Kepala Desa kudu cinta kudu sayang lagi harus saling mencintai. Napa boleh dek ke para alim ulama, gula bi panjenengan paratetan alim ulama, para kiai, para habaib kudu cinta. Gula bi panjenengan anglat tengah dek ke para alim anglat tengah dek ke para habaib cek sampai beci. Napa boleh kebelin Allah, aulia Allah, napa boleh dek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kecintaan gula bi panjenengan dek ke Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jaipun Rasulullah siapa-siapa secinta ka engkau pagi apolong bi engkau swargana Allah sallallahu alaihi Muhammad. Juganan gula bi panjenengan cek sampai becik dek ka para alim ulama, para kiai karena alim ulama kiai nasab ka Rasulullah nasab ilmu. Mun para habaib nasab dere. Dadi para habaib nika paratetan ada darah daging Rasulullah. Kudu cinta kedua nika. Dengan kecintaan gula bi panjenengan dek ke para alim ulama, para kiai, para habaib, yuhsarul mar'u ma'aman ahab, pagi apolong sareng orang-orang saya kecintain. Mun gula bi panjenengan tak ngandelakin mahabbah, ngandelakin ibadah saya ka amma paratetan sian delakin ngadep ka Allah. Jareng Allahu Akbar pikiran man kekaman. Allahu Akbar kadang mitong bese. Apa jang Allahu Akbar kok geleng di PC 100 iku. Sesepolo ke beli saya becel biko iku Sesepolo biko beli rokok jiran sebelum polo ni dak mati temu iko. Nek kasihan dilagi ngedep ke Allah. Non mangkana ngantilaki mahabbah cinta paratetan keng tetep salat walaupun jar kelacir. Karena salat hukumnya wajib. Napa boleh semak bi masjid dan kadang semak bi masjid tak bejang Jumat beda. Terus sakin ki. Terus sakit tak bejang Jumat nih kan. Masjid nih kan paratetan adalah compon Allah. Karena Allah nih kan ada bu dalam hadis qudsi. Inna buyuti fi ardi masajiduha. Rumah-rumahku di bumiku adalah masjid-masjidnya Allah. Ini kan compon Allah. Makmurkan masjid. Makanya paratetan bekto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Isra Mi'rajnya
berangkat sareng Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus ke Mustawa nikah kapangki sareng orang muwana teh perak sehingga Rasulullah amator dek malaikat Jibril saya muwana setera garwai gua sehingga ijelasakin sareng malaikat Jibril ya Rasulullah kak sak semuana tera bekto neng etunya le sana selalu beca bini beca ngerasain orang bu selalu basah atikir dek ke Allah selalu mengingat ke Allah mun gue lebih impian kan beca ngerasain orang enggi ambu cek ngerasain orang cek becian ke orang napa boleh nggak saya rasain kiai napa boleh saya rasain ulama napa boleh saya rasain para habaib jangan ngerasain orang biasa itu saja oh disingkat perdetan sekejap ki mate gue lebih panjenengan setuju nenggak dinto ini ke calon mayit ini calon kepala desa calon mayit cek bong sombong cek il ini kadang-kadang bolan soki keil cerai ke tetangga tak nyapa kembung bebe nah ntar kamu membiang bolan di beton geli pas tangan diberi gembar burung garuda pas tak kelampian sekali kening kencing manis dia tinok keti nih kini ini kesian lagi nah non nanti lagi napa gue lebih panjenengan bu ibu dia boleh benyaan segail ya mengaku yang mas manis seru keruwe gua tanang ah bener mun lemeles manis korong sang berapa jika naik gua neng jompok bu meneng kantor sobung bu neng jompok mun sombok kok gail bu beton gak jengki gail ya oh mun sombok kok gelem kan gak anjo berarti tanda ki mun lemele berapa jiu gua ku tak pas jual tepak kasih goil berarti tanpa ada goil pada sombong ngakui gigi emas sejual saya ngakui gigi emas dia kejual roti berapa roti jiu gua kalau ratos ya kok apa tahu gigi nah kalau ratos aja ya kok pada goil cukup sang naik acara inti ini benih gula kemusle adenan marin apa ngaki ngaji saya ngak cek becian ke kiai cek becian ke ulama pon ambu mari sini ke bede pilkada mun bede ulama kiai tak padah bi pelek na panjenengan tigel cek rasanin pon tak usah rasanan gue lebih panjenengan ngelatih dek ke aulia solihin para beli na Allah pecinta dek ke para beli karena gue lebih panjenengan beci dek belin Allah ada bu dalam hadis qudsi man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi siapa-siapa sebeci ketang belih tantang perang bingkok jaipon Allah ini kemangken beda ajaran berartitan beda ajaran beci kebelin Allah mak tiga belin Allah tak beci cek sahabat ya kamu so Sayyidina Abu Bakar ya kamu so elaknat Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidatu Aisyah, Sayyidatu Hafsah ni ka elaknan bi ajaran ni ka. Sejelas mun pon kejepok ka Rasulullah pas noro ajaran Rasulullah benih kun beli di atas nabel. Beli jak mimpi Rasulullah beli perhatian. Mun tak geng beli tak kira mimpi Rasulullah, mantar mimpi Rasulullah. Kapangki sareng Rasulullah walaupun lebat mimpi amin. Sallallahu alaihi Muhammad. Pon beli ke masjid. Napa jawaban Allah dalam hadis qudsi inna buyuti fi ardi masajiduha fahakkun alal mazuri ayyukrima zairahu sapa-sapa orang seatojuk neng masjid berarti gula termasuk tamuna Allah maha lampu muna minta neng masjid penta ka Allah pak cuman lebet barokan Rasulullah jak sampai gula lebih panjenengan nyon ke Allah ya Allah gula minta rezeki saya banyak saya enggak minta banyak ki saya gula lebih imbian pak mun tak lebet wasilan Rasulullah lebet beng Rasulullah ada buakin kullu babin masdud illa babu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sedaja labeng semak ke Allah tertutup kecuali lebet labeng Rasulullah solawat ke Rasulullah apa banyak macam solawat setong solawat nikah perhatian 100 hajat kabulaki sareng Allah gula bi panjenengan maca setong solawat 100 hajat kabulaki sareng Allah dari muljana Rasulullah dari ontong gula bi panjenengan dari deti umat Rasulullah mangkana perhatian umat Rasulullah nikah pande sekecek baina sitin wa sab'in sebidak petong
petong polo tojun gue lebih panjenengan enggak dinton ega agela senyum mabunga panitia mabunga sahibul haja saya tempaten mabunga maseneng idhalus surur ala qalbil mu'min khairun min ibadati sittina sana tojun gue lebih panjenengan lebih afdol eka tempeng ibadah sebitek tahun mangkan umat Rasulullah umur pandek genjer banyak mere malam Jumat sekalian pak petong polo ring kapir semate mun malam satto ring beduwi lemaan mate pak mere sekalian khusus pak bapak bi ibu lagi bini malam Jumat petong polo ring kapir sema salah nyaman ring kapir mate petong polo tak usah perang nyaman tak nyaman itu umat Rasulullah mundu kali tos pak polo pak mun telo kali 210 ring kapir semate pak mun pak kali empian semate pak ini nama kadek ki agak bu asenyom bu jak dengi rodeng bu secerepek re kan nyongok jam gula mau nabi dato tak temu jam mana apa nih kak beda jam paling ngabit sejam bu paling ngabit paling sekejap setengah jam kan jadi kak tak temu jam lagi buru berapa lah setengah 10 pun sampai kol 10 thank you sampai kol 10 gula toron insyaallah Kiai Musli Adnan Rabu pon etrosakin berarti tan mangkan umat Rasulullah umur pandek genjerna banyak mun pak kali jan gula empian si mati tak ki mun ring bini tak kira kayak tengah mun salah kayak tengah napa polan mak sakit tengah polan mun meri adang merek tengah pakoh napa boleh pun rak barak kau rumah ingat ring kayak kita mun bu ibu tak kira kayak tengah pak mun bu ibu benden nih kau kun tebet marilah kana kok ada bapak gun kare mesen minta model de rumah pak lagi dek engkau terus model ngak katempar oh dek ngak katempar pon neko ngak orang bini jangan bengal ke selaki anak jangan berani kepada orang tuanya anak jangan bengal kering tuh orang bini jangan bengal kalah karena Rasulullah ada bu paratetan Rasulullah ada bu nafaroni min ahlil jannah nafaroni min ahlil jannah dua saya jamin surga sareng Allah John santak angin ki sangkun kula butuh angin keng sek keni an boleh sobung nih kak sobung nih kepaling keni pun pakai ni boleh tak bisa kan setel keni tak bisa oh terputar sini ke saya kemekil kayak dibudin gula pak gula di kanca bu sapana bu lambok sekabin nih kapon orang bidara enggak ke kemekil nih gula orang bidara nih kan partetan akabin selake orang bidara sebini orang coba pas tengah malam sebini karo ngocak mas keri ya gua pas keluar lagi nih kak engkau keri jangan kok keri dak remah iya ngocak keri tang bin oh kelia keri dia gua beli boleh pas oh jangan kok keri gua pak gelak na pak ya ngocak corek guna gelak ambian mari senikah beli boleh pas sebini ngocak ungkep mas ungkep ya gua sabuk enbi silake bu kau jenuh jam cek sabuk ungkep ternyata jelep ngocak ungkep tang bini jelep pula yo bah ungkep ya anu papa ojom boy sabuk ibi kok jentari boleh pak sallallahu alaihi Muhammad suargana reng bini bedeneng sela suargana anak bedeneng reng tua ridallahu ridal waliden khusus reng bini ridallahu fi ridal zaujah ridon reng bini bedeneng selake ridon anak bedeneng reng tua sehingga anak bengal ka reng tua teka pon panjenengan ibadah mapan ka Allah tungset nyong lede ini teger jeleng keng bengal ka Allah mayan fa teetre mai bede gula bi panjenengan sedaja sehingga utama akhireng tuana mangkan apa ampian mau nyari bini pak nyari bini si soleha si adukung agama na selake si adukung imana selake si adukung urusan kebagusan bu ibu gula pesen ke panjenengan bu sehingga kebanyakan pak bu mon pon akabin
lambe kareng tua takok kasih bini beda. Ini kepotongan takok ke bini nih kan ki. Tekak songotan takok ke bini nih kah. Buang songot pak, jak ngebu songot mun takok ke bini pak. Ya mun nang luar ya pamalang gua. Orang ya cekeket kepi. Depak kebung kone petoron songot anjok di gua. Ambu jak songotan pun bian. Songotan takok ke bini jongguon gak ki jonggu pala jongking ke bini takok. Jak jangguan buang songot kini ke pon. Mun parod kireng bentu bae mbian pon. Dompok beda pak ring bentu nyaman bak lia. Mun yolok nyaman ngamuk. Bak lia tang nyaman kowe gua. Detingak karo bembian. Gula sekut pak mun konjeng na karo. Mun konjeng lagi bak lia ni kan mesti lebet. Hei ape pada bingkal kana gua. Ah pada. Kini kan aku daster gua. Oh jak saking sombong okoman ni terbog bot tapi gula. Ngakui daster kok, ngakui gamis daster aja, gamis rian, tan daster kok, maksa. Masya Allah, beda ujian lagi, makan odik ni ke ujian berarti tan. Pas lebat boleh bu kelakuan yang siang, gula mun koncengan kan malam, siang lebat. Beb gula punya semen taking cek sangkan siya lagi ya kok. Pas lebat kamu mau laki gini kah, Masya Allah. Seterakhir pas tobat bu, lebat boleh, beb gula tobat dah. Alhamdulillah bak lia tobat karena mulai kan takku ajil bab na gule gua. Ini tobat kan jendeti berarti tan. Mau ngujak ajil bab namun reng laki ajil bab kan jendeti gini kah. Ini keselingan bu panjenengan male bunga male seneng lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya nggak gula pesen nikah kebenyaan berarti tan orang bini mangkin ni kebengal ke laki. Bengal tak bengal? Jangan sampai bengal karena Rasulullah berarti tan Rasulullah setong bekto erabuin sareng malaikat Jibril. Ini ketelok saya penta malaikat Jibril. Bekto kaksa Rasulullah pakon amin sareng malaikat Jibril telok kali amin 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 salah starina salat id. Rasulullah nika nyebut amin salah starina salat id. Sehingga sahabat Rasulullah nika perhatian mengak paulan Rasulullah ma amin telok kali keng tedek sia dua. Biasan mun amin kan beda si dua tadi. Manter rande tuli nemu laki boleh. Nah, kan beda saya dua. Seben praben ternemu juduh, apa gempang juduh nah. Kan beda saya tu. Ini kan Rasulullah amin sebung saya dua sehingga Rasulullah sahabat ni amator kan Rasulullah ya Rasulullah panjenengan mak nyebut amin telo kali. Saya rasa dua sahabat ki buru beda malaikat Jibril ntar kan kok. Amin tak Allah engkau suruh amin telo kali ya aminin bi kok mun pon malaikat Jibril si amin tak Allah Rasulullah si amin rakira tolak napa punten bi Allah etre mah pasti bermiliat-miliat etre napa si benta malaikat Jibril ya Allah cek tre mah pasan na ben ibeuden nah anak si bengal ka orang tua nah beda si bengal percuma perhatian saya utama akhir yang tua utamakan orang tua. Orang tua seneng jompok setek reken tua namanti. Penting aki bi petong polo belin Allah tak kalah cuman gue lebih panjenengan tak pernah minta tua kareng tua. Aki kira tok polor entarman kakak man kak kiai kak Habib wali limo wali songo mapan. Panjenengan entar kebeli mapan setong belin Allah manti. Setong belin Allah man. Ibu seneng jompok setek reken penting aki bi petong polo belin Allah tak kalah. Mangkana gue lebih panjenengan mun antara wali songo ijen ga ibu un pentai ridon reng tuan nah cek patoro sape bi budu ini antar wali songo bu saya ngak kok matoro anak ya saya ngak tang anak juga kin pas sape rupa kanin ya gua entar wali songo kita manti empian bedi belin na saya tak manti empian sing tak manti karena reng tuan nah saya itu bimbian. Mangka namun antara ka kiai, antara ka beli-beli, antara ka ulama, ka habaib, reng tuana kade amiten. Saya nggak cek sampai tak izin kah reng tuana, cek sampai tak oleh ridon reng tuana. Karena ridon Allah tergantung ridon reng tuana. Gue lebih panjang teka ibadah nggak napa. Mangka perhatian setong bekto perhatian Nabi Musa ini kau oleh kabar dari Allah. Nabi Musa oleh kabar. Nah pajak Allah Musa beendeki nang swarga nang engkau apolong bi teu ngajom wasinya madulai gua. Tegok berisi jolo-jolan mak gerungan getel gule. Torena untuk saudara seperguruan cek jolo-jolan.
Nggih boy nom, entahnya nom gatel gula. Menempian kan gelek. Mun ngenom kudu to. Toju nikah ahlak Rasulullah, mangkan nikah kan amulot. Mangkan tero ahlak Rasulullah. Rasulullah paratetan tikel makeman kekaman pidato gi sepenting panjenengan paham gi. Rasulullah yutus bi Allah untuk menyempurnakan ahlak. Ahlak nomor setong. Ahlak nomor setong. Beni Rasulullah ahlak tak sempurna. Rasulullah nikah yutus untuk menyempurnakan ahlak. Ahlak nomor setong. Selain nikah nol. Contoh, berikan contoh bi gula. Share contoh nikah. Impian share-nya mana? Non? Sami, gua mak pada. Tretan taufik, lagi. Ahlak amapan, situng. Ahlak ama. Tretan taufik ahlak amapan, salala mapan ahlak kaki gonteng. Tambah nol. Siapa? Karena beda ahlak. Mun sobung ahlak nol kapi. Tretan taufik ahlak amapan ki genteng tambah nol. Sepolo. Salala gonteng ki soki nol boleh. Durat kenapa? 100. Salala soki ki alem tambah nol boleh. Sebuh. Salala alem ki anan kiai 10.000. Salala anan kiai ki lambok tambah nol boleh 100.000. Dengan ahlak setuju nikah tambah nol bahkan beratus-ratus berjuta-juta nilainya. Tapi saya enggak tak di ahlak. Tretan taufik genteng sogi anan kiai lambok lagi keng tak ahlak nol. Makanya perdetan setuju nikah kodungan kui ahlak montero nilai teki juga nginom beda ahlakkah beda atornah. Rasulullah anganjurakin mon nginom kau tuh toh Bismillahirrahmanirrahim nggak nih cara nah mon Rasulullah nginom kok tebak kamik bu. Alhamdulillah setiap Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah nginom toju neguk tangan kanan sampai gue lebih pancing. Pelanceng. Oh, kayak mau lagi acara macan gula selalu pelanceng. Panjang dan lebar. Mungkin lanceng nih kun bakun. Lanceng bakun lagi. Ini lanceng kutu beda tambahan ternyata. Mungkin oleh lanceng. Turunnya ngurun saya ketan karena ini. Oh tak bisa potongan cerek ki ngak nikah pun. Orang cerek cepleng dalam ki ngak nikah pun. Nggih, beda kiai, beda ulama, ada salaman netok. Panang ikut pelkot peroge. Mun beda alim, beda ulama, beda habaib nyabis. Nyabis. Bung pesen namun ka pacar aja lampuan. Mun ka du saduna lampuk nika. Nyabes, kita nyak banyak pak bu empian benireng soki, kita ocaan 200.000 kan benden, di potongan cerek kita nih kebun. Allah Muhammad, empon jatah gula sejam lagi, sejam masa apa abi, bu ibu ki, bu ibu, karo ibu mak nyai karo, oh mak nyai, geng ngode geng, mak nyai ngodenya, man bede mak nyai tua lagi, sallallahu alaihi Muhammad, depak kamu gula ki ibu rupon. Nah, nginom ni kejugaran beda atornah beda ahlakkah mon nginom tojuk neguk tangan kanan mon nirwa Rasulullah kadang nginom selalang nginom manjeng neguk tangan kiri ngaku ceret pah contang lak Masya Allah carana penginom ternyata perhatian sedaja yang jurakin Rasulullah sedejah napa-napa sek sunnataki Rasulullah pasti beda manfaat, pasti beda fadilah. Ternyata setelah disimiliki bi dokter non diselidikin kan maduran. Nah
Setelah eslidikin bi dokter kan maturen nah. Mun bahasana setelah disimilikiti bi dokter kan bener. Tahu neng bahasa bangak nih kabod debu nang kasa. Tin sambil cerita le abid karena bang abid nih kak. Sambil cerita lagi. Nang Bondowoso nih kesedisa nih kata neng bahasa Madura, betau neng bahasa Indonesia. Madura kapi totok Madura nah. Mangkan gula sempat yonceng ki buru-bu nang yano nang Sidoarjo. Gula nih kak yonceng kiai kama pon, kama kresek nih kak. Udah lau iki Zainur Rifa iki. Ke Zainur Rifa anu kasa Pondok Nurul Rahmah yonceng dedegen ki gula bu, yonceng kol 12 acara nasuri gula ketepaan beda oncengan nang kajen pokol 4 pokol telok gula yonceng ke Zainur Rifa pokol telok kia akhir sekajen bi gula telepon pola na semak pak empian kan oncengna kol telok ke gula penyorot sejam kol 4 de remah makle saya jen malam jen saya kopi gula padahal gula nabang kan rohmah polan tretan nabang semak le dukan deh nika akal yang kui akal rabot wong ki pon beb sain panjenengan alhamdulillah jan gula langsung ke Zainur Rifat telepon engki kiai cuman gula sekecek gun ki gula angakat potrana jadi ke Zainur Rifat ini kan di potra bini akabin bi orang Sidoarjo ya pakon mau idoh sekon nih tentang pernikahan cerita gula coloco kak ruah bisa nih kapah seneng pas nelpon gula oleh seminggu Habib abdi nang ngonceng panjenengan nang Sidoarjo orang Madura keng pada Sidoarjo bahasa apa kini kak bahasa Jawa keng be bonten seporan gula kopi gula cek gula tak oning saya Jawa bonten bahasa apa gula mun Jawa kan ku meriku kak lagi poro derek sedoyo kan sedika dan saya nggak nikah gula tak oning gula di tretan lembek bu nang Probolinggo potran Habib Abu Bakar si tukang ceramah gak sagi kasa Habib Bakar tukang ceramah selempo almarhum makin bon kak ruah menjadi kakak numik gula kak ruah abini bu telok rajina telokan saya nomor 2 rajina di anak lemaan kini lambe gula kini lambe kini kinya mana Ye Ahmad bi Abdullah aja apa bu orang beda Probolinggo gula kene ki bekto kak sak bujang akhir gula tanya kon sopo nyumuni aku kok dak kenal le kopi gula bu bejak gula tak ning jawab lembe gula tanya kan gula bener jan gula kok buat gula ki gua kon sopo nyumuni aku kok dak kenal le kopi gula akhir asit tong bekto gula peleman bon bi umi ne berngumi gula men kasa peleman tak abit umi entar kasa tak bereng gula pas nguncak iko iki ibu sing ngomong dak kenal iku iki gua maeng jan gula sallallahu alaihi Muhammad nika beda orang Bondowoso tak oning bahasa Madura tok gulaku orang Bondowoso ini gak jual empek oning empek napa empek nih kak sape empek sah budun sape mangkan mon orang tak bejeng pada bi empek bisa sape mon orang tak bejeng pada empek bisa sape coba gula ajelah sakinah napa bidana sapeh bi orang bi manusia ada bu mun manusia keluar jompo masuk jompo ada pada sapeh masuk kandeng keluar kandeng anga pada tak pada sapeh masuk kandeng keluar kandeng angakan mun manusia masuk jompo keluar jompo ada pada tak pada napa sih bida akin neng solat gula bi panjenengan tak solat pada bisa kira janu bon pikir tibi bon mun tak bajang boy yang kok sapeh tuli bajang tuli tobat ke Allah saya nggak pamapan ke Allah lah ini kan yang setong disa ni kata oning Madura tak oning bahasa Madura kepi gula gua jual empek lem erampokah bi tetanggena karena polan posang roban pola tak bajang mangkana posang mun tak bajang ni ke posang sehingga perhatian lem erampokah negu bak tembakan nah nggak nih ke bak tembakan nah lemalem suruh angkat tangan nih gua angkat tangan bahasa karep letek temu makle samar bahasa karep angkat tangan pun si rampok gini kan mana pisinya pasti gua mana pisinya tidak pak saya tidak punya pisi pak gua pohon kamu gua kamu tadi kulak jual lempi kamu gua
Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Lebur ki. Ki lebur tibi. Pon terus sakin, dia pak magelek pon. Balik ke masjid. Rasulullah betul Isra Mi'raj kapangki orang semua nate. Tera, atanya ke malaikat Jibril serah semua natera amalan apa kak malaikat Jibril. Ya Rasulullah orang semua natera kasa betul ki neng odi neng itunya le sana selalu baca zikir dek Allah. Le sana selalu baca zikir dek Allah. Mangkana partetan gue lebih panjenengan mun sobung lah aku nak zikir pon astagfirullahaladzim sholawat sallallahu alaihi Muhammad nikah pun tak usah bentak orang terutama bu ibu nih kadang-kadang lek selek abentah thank orang saya kebentah koton kita temu orang pak lekor pun capok kebi mangkana partetan saya nggak tak usah rasanan orang ambu pon saya rasanan orang odik sekejap mari sini ke sobung ngomor seteh napa sih yang delakin ngedep ke Allah saya nggak pemapan ke Allah. Jukenan sekedua jelasakin sareng malaikat Jibril. Ya Rasulullah, kaasa sekedua amalan betul ngetunya selalu memakmurkan masjid. Selalu memakmurkan masjid apa posa, duhur yentari abojeng berjamaah, asar berjamaah paling nikah mun duhur kali kedua. Gula yakin kedua, insyaallah banyak lagi. Oh banyak, kita tangkena banyak alhamdulillah. Semak di masjid terke masjid. Kemanin? Lampu-lampu nih kak, saya ngodiin lampu masjid nih kak. Sera-sera saya ngodiin lampu masjid tera nikah malaikat amin tak agi seporah dek Allah khusus saya ngodiin damar masjid sampai mate. Korja rebuan ngodi masjid lah kuna. Damar masjid, rebuan mele damar masjid bian. Mun beda damar si mate melekin sami pada. Selama lampu tera malaikat amin tak agi seporah dek Allah khusus saya melekin lampu masjid. Khusus juga dan sepak odik lampu masjid makmurkan masjid nikah compon Allah fahakun alal mazuri ayyukrima zairahu engkau berhak apa-apa sudah ditang tamu sepentah engkau berhak untuk angabulakin jaipon Allah makanya pertetan sompek nang masjid sompek maca solawat dek Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad saya kata lo jelasakin bi malaikat Jibril saya kata lo nikah bekto ki odi nang tunya berbakti kepada orang tuanya bekte karing tuana kudu bekte saya nggak pamapan ke orang tua gue lebih panjenengan tak bekte karing tua utama kiring tua reng bini khusus adukung selake dukung selake untuk lembek karing tuana jek sampai selake petakok nikah kebanyakan reng bin reng lake takok ke si bini sehingga banyak reng lake mate kade mata mati kade jaring amita dan antara keraksan dek engkau antara keraksan saya nggak jawab tapi tulian mulai ya gua Masya Allah reng bini bu empian bu mun selaki amit keluar ke keraksan engki mas saya nggak tengah terang-arang ki sepenting selamat tigel mas maki abdi tak napa mun parlo peleman laku oh mun di reng bini nganik kambian pak openin mun kita mati jalur bendem nih ser pak so ini kemangkian reng bini cerempek nggak pek Masya Allah tinggal nempian Pak Mundi reng bini cerempek sokor hi tak usah milih radio ini kesetel benar ya kan beli terpoter duaan gini kak ya dek nih kak lepas setel setong na volume setong na karo tuning nah dek kok nyetel radio dek kok mau setel pon anu dek tak tepak gelombang atong na poter makanya perhatian Masya Allah, saya nggak bugi jepek jerempek ini kadang-kadang selaki datang laku yurus saya nggak polisi. Tang di maben, kalau si cia beda di maben, anu di mahapin kok teronyong aku apa ambian bu? Nggak polisi ambian bu. Ambian nih bu tak nanggung tu sana selaki. Bu ibu reng bini tak nanggung tu sana selaki. Mau berbuat apapun suaminya panjenengan tak nanggung tu sana selaki. Panjenengan kun maenga mun salake tak tepak paenga mas marara kelakuan jipa bener mas sedih keperhatian panjenengan tak nanggung tusan selake tapi selake nanggung tusan panjenengan makanya pak bapak ini kak bertanggung jawab atas istrinya dan anak-anaknya sallallahu alaihi Muhammad ada emak andai lama jenderal mir ya Aram mikar TV tero ahlaka Rasulullah pak ki tero ahlaka Rasulullah pak Rasulullah ini tak pernah ngeranyam ke si bini pak si bini sini ke giyah ke selake cerita nih kak cerita Sayyidatu Aisyah
Rasulullah setong bekto tero kopi. Makanya saya nggak, Pak Bapak gula pesen cek mau kolan sebini, saya nggak hormati sebini, hormat sebini, latinin sebini, openin sebini, beri belanja petepak. Beri belanja setepak, kengreng bini kau tu kona ah. Berempak bayi beri selake kau tu neremah, kau tu asokor ke Allah. Ebri mon selake mampu telopolo asokor alhamdulillah ya Allah abdi ne beri lakeh telopolo bu ya Allah manter laku tambahin rezekina selake abdi ne ya Allah penta ke Allah. Ebri sepolo asokor ya Allah alhamdulillah ya Allah datang. Oke Fauzi, ahlan wa sahlan ke Fauzi. Alhamdulillah ini kan termasuk ulama ke Fauzi ini kan alim ulama kiai tak boleh beci ki. Pecinta pagi malik bolong nang surga Allah sallallahu alaihi Muhammad. Tak kerjot gula bodo amat mancung kepijan gula. Mun kira kira anu mancung ge gula buru kemarin. Kike Fauzi kemarin pon sebagai anu pon kecil-kecil kia. Nang gula kecil-kecil kia nika. Anu jang-jang gula mangkan gula ngucak debu ka kiai serah hadori gula. Gula tak pidato aja kopi gula. Cek acara intinya ke musleh adenan marina kak ruang ngaji panjenengan muka gula aja kecuali gula yang jeng khusus ngaji mungkin kan yang jeng khusus ngesen nih kekun kelak selak Allah Muhammad tinggal pakai lak selak sepenting senang bugi senang pelebur odik jek pas sompek saya nggak jek pas sompek tak usah mikir otak nih kejek pikir tak usah mikir saya tak perlu pikir rezeki tak usah pikir pun beda Allah saya mikir rezeki ni kapon beda Allah saya mikir sallallahu alaihi Muhammad. Gula tanya kenapa ki buru gula jelas kenapa gula Sayyidatu Aisyah memang kana Pak orang bini ni keruwet pun Pak kalakon Pak ruwet ngandung ngandung sama rempian empian Pak Montro ni ngering ngandung ni keberek laku mun makin mungkin malam nyari nyor ruwet laku nyari nyor empian se kita buang kolen taliin nang tabuk ni ke jalan empian bedek 2 jam mun empian nyaman ngandung empian terus sakit orang laki ngiding cerita nang ngandung Pak tak kerjat orang laki ngiding cerita nang ngandung tak kerjat cerita gigi gimana nak cerita gini ke Rasulullah pas ini kebenaran yang laki nang Banyuwangi orang laki nang Banyuwangi ini ke bu Pak sakit entar ke dokter Pak dokter gula sakit Pak dokter periksa gula Pak dokter Pak been laku bayi beli dan aku laku bermaksud ini ke Pak dokter bingkok kemina periksa tiba endeki malam tak usah ngakan tak usah nginom tedung gulaku kemi ke beda nak kemina buntu sehingga pesan ke sebini Dek, engkau laku jagi bu sepu ya iku ah. Apa Pak? Anu apa? Bahwa pokok engkau laku jagi bu sepu sebelum engkau ke jeding engkau agam miah bedai ni ke dokter engkau mandi bajang sepu pak langsung jalan engkau iku ah. Sehingga aku laku sepu jagain kang jaga kang sepu pon jaga akemi bedin gelas ngani kang. Cer. Dek, hari bedin dek ya, bedin plastik. Engkau mandi ya. Sebini nyari plastik teritaan. Oh, tepak itu tak pas dumpa tak nyunuk ke plastik ke cara kelacir. Seram tak kok mi lasing tak kok itemu. Gentein kemin sebini agami ser tak pati tua mau nyen ser tak pati tua mun secek tua nam dol kakabi sukuru pelocot perlu diperbaharui. Bajak maunya oh baik ini kapon dol buntu tak kabala ka selake bun kemin selake rambon takok temu takok gigirin ke beteng kemin sebini ni ka ke beka dokter ini ka Pak dokter ini ka kami gula malam ulen pasan ni ka gua congok nang laboratorium Pak menempian ni ke bong ki malam apa asa gula bini gula sementuk kini ka enten na Pak kami nempian aku ni ka Pak engki ko ngandung pian Pak gua langsung kelenger langsung keleng cak kemin si bini saya periksa orang ngandung bola sallallahu alaihi Muhammad
Angkan saya ngajak ngamukan ke si bini, pasabar Pak Ki. Pasabar yang bini ni kapon ruwet mon parlo nolongin napa-napa si detik kelakon si bini mon lekeng. Rakora nolongi rakora tak napa. Tidak hina seorang laki-laki bantu kelakon si bini, tak hina. Sasasanya sakadon si bini tak napa, Pak. Biar kaisen melolo si tujuan, mun ka bedon na tak esay sekali. Wah mun kaisen wah jek tujuan na. Ni ka potongan-potongan tujuan ni ka. Sallallahu alaihi Muhammad. Ring bini pun ruwet lagi. Enggak. Bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setong bekto Rasulullah ni minta kopi. Rasulullah minta kopi. Dek Sayyidatu Aisyah, engkau cek teruna kopi Aisyah ke bayi nabok cek nyaman naik kuah. Sehingga ke bayi Sayyidatu Aisyah kopi perhatian. Ekelui tepak ke buja saya pasang bini gula. Kipon tak oning tak sadar dari senang atau aga bayi kopi Rasulullah buja saya pasang. Pon mari buja pasang paring aki ke Rasulullah, ya Rasulullah ni kak kopi abdi ni Rasulullah ya nombi Rasulullah bismillahirrahmanirrahim. Akil Rasulullah. Akil mau nambian Pak pasir bini aku bayi kopi tepak ke buja langsung mantelik Pak Repan. Tak kenau ngimatan jadi eko. Tak tahu jauh buja pasang ni ban. Rasulullah pun tenang gelak senyum ya Rasulullah. Aisyah Masya Allah dari Rasulullah saya aduh ceknya mana sarai kuah engkau tak nemu Aisyah kopinya mana ngak ria buru setiap ria kok kuah apa boleh buat mesti rasain Aisyah lebih bagus pun buat rasain sering situ tuh Aisyah rasain nom sering Aisyah perhatian bismillahirrahmanirrahim. Aduh mata Pak kasih acen atau ya Rasulullah semoran abdi ni Rasulullah abdi ni tak sengaja ya Rasulullah caipun saya itu Aisyah ini keahlaknya seorang perempuan Masya Allah sallallahu alaihi Muhammad makanya Bu Pak mau nyereng bini seso leha ibu nyari laki sesoleh ini kebeda orang bini soleha reng bini soleha selaki agak salah tak langsung ngamuk beriin contoh nggak Rasulullah. Padahal Sayyidatu Aisyah salah. Tepak ke Bu? Cuman bi Rasul tak yamuk beriin contoh. Mun beun saya rasain Aisyah lebih nyaman. Ni kabeda orang bini soleha selaki salah tak langsung ya yamuk. Napa biasan mun ring bini laku kulaku mau jalan kulaku mulai sore. Laku napa biasan? Non? Apa ci? Anggap laku apa ci pun. Ni kabeda ring bini laku apa? Apa ci? Pon ngabele ke selaki mas ini kering bini sesoleha selaki salah oning cek salah tak langsung nyamuk kayaknya beri contoh mas gula seporan lagi napa dik tak sampurnah ngelatinin panjenengan saben areh gula berangkat sepu gula minta ridho ki mas enggak orang bini lakoh tanpa dapat ridho suaminya mun bedereng bini alakoh tanpa ridho suaminya selaki tak ridho empian alakoh hasil yang didapat haram edeur tak oleh. Jangan ngasteteh, orang bini wajib mendapatkan ridho suami. Orang bini keluar tanpa izin suami, keluar setiap langkahnya elaknat bi Allah juga dan malaikat Allah. Orang bini dikala malam penta bi selaki tak beri injak mas kok sangka elaknat bi malaikat sampai sepu. Beda secerek. Beda. Tak kok belenjen nampian tak tepat Pak. Ngucak beda bini nampian. Ngucak beda nampian Pak. Orang pian pokolan kerap belanja ke orang ki ngamuk tak manglo Pak. Pun malam minta ke 5 kali belanja orang ke orang ki pegel. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang bini kudu kona saya enggak harus izin suaminya seorang perempuan kalau keluar. Pun nikah orang bini sesoleha nikah perhatian ngucak ke selake mas gula seporan lagi gula tak bisa ake baik kopi na panjenengan mun gula ku seporan nasi banyak mas. Tapi gula pun sedia kibi gula mas. Neng irak depor kak sak mas beda kopi beda gula beda buja beda acan beda capi masuk ke botol nyamai tong setong sareng abdi na mas deti panjenengan muntro gabe kopi kareng ala muntro angu cekak acan kareng ala tulisan acan sehingga pertetan sebini berangkat robana selaki tak bujangan sebu robana jaga siang agak bayar kok kopi ngalak tulisan kopi sabek kecangkir nganti laeng kan kudu nganti laeng mun kopi nyari tulisan gula tak temu elang tulisan gula tak temu bodi mah tulisan gula mati temu telepon akhir sebini halo sayangku cintaku kuah
Sekonyong-konyong koter kok. Wah, mau nyen apa nih kak? Oh, padahal embung jauh mau nyen cek santan. Halo sayangku. Beda apa mas kok? Benjak kok nyari tolesan anu dek, nyari tolesan gula dek temo. Ya beda kun acan garam bujo, tapi tolesan garam dia mas. Aja gula gua. Bama tolesan garam di arah apa dek? Bilis le tak tahu gua. Bilis ibu awak. Bilis le tak tahu mas. Engak ruah mas engak neng HP na beun. Senyama tono kan tini roy ko. Itu mau bisi bini roh mana? Mbak gelak, kok pengalaman bian mbak. Senyama tono kan tini roh mas roh. Pada saya laki tepan tedung bedenil pun nyaman tono. Yang ka, halo mas tono nih kak. Benih mbak guna tini. Tepak ke tini. Ini kau beri contoh ni kau orang bini soleh tak langsung ngamuk beriin contoh dia laku sedu malam menyaman namun nang Abdurrahman saumpah mana nyama tuti atau betagi mun tuti ni artian untu ni metu si titi sallallahu alaihi Muhammad kan bener yang bentuk arwah siapa nyaman ben tuti apa siapa nyaman kau tuti kau nggak lagi gotobi polisi pak jadi operasi ring bentuk nih kak ayo siapa ngaku ben toto pak toto ongguan toto kok masuk toto pak sallallahu alaihi Muhammad engki langsung raja sekalian ongguan toto gula baik gula pernah cerita Nabi Abdurrahman nih Habib Abdurrahman Ba'ali si tukang ceramah gasa lambek kuliah nang Jember mari dengan Tanjung nih kuliah Jember di tindeng lapangan Jember lambek ki bujang bu bedereng bentuk kotem kiti pak bu bi betul kiti siapa sih gua ekor tembi betul ini siapa sih gua enggak lagi serajaan nyan koni buk kok siapa sih gua oh besuaran bang enggak lagi buta bacan bu buk pelacarok kayo gua pangajok carok pak udah sebantu nih kak sabung udah sebantu 7 masjid nih kak tobat dembihan tobat ongguan kak saya nggak tobat neraka kenang nih kak beri kodrat laki nek mabini pas gua dak majikan ae kok do mak ngepas kok masyaallah sallallahu alaihi Muhammad tero ahlaka Rasulullah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah nika perhatian tak pernah Rasulullah nika mapegelan orang tak ingat gue lebih impian selalu mapegel melalui benar tangki dak remah orang sih mapegelan orang di antara nah orang sih mapegelan orang nika perhatian mun empian endik tanah pas terus anamen kak bungkaan mepet ke tanah na orang terus raja kak bungkaan nikah sehingga rancak nentar ke tanah na orang ngaruh pegel orang geng si amo kira takok napa takok santet takok santet lagi ambu sendi ilmu coba cek nggak nyangkaan orang gi mun sakit cek nyangkaan orang sendi ilmu coba buang karena panjenengan di nak potoh panjenengan di nak potoh saya nggak takut iblis kena potoh Nabi Allah sendi ilmu coba buang saya napa si sakit cek nyangkaan orang nyaman mun nggak nikah engki dong kadong kembung jantabun gera tak gera aja yang deer lah telat lako bero engki lako bero jemu ke orang ki sakit perhatian makanya mun sakit cek nyangkaan orang mun endi ilmu coba buang panjenengan di keluarga di nak boto mun tak tero cobi bi orang jek nyobian orang mun tak tero sakit na orang jek nyakein orang ini kekuncian kunpon insyaallah gue lebih panjenengan bekal selamat di sekejap kehidupan setelah kematian abadan lanjeng perhatian mateh marasinika sobung umur marasinika sete pon beli boleh ke ahlaka Rasulullah setong bekto Rasulullah perhatian Rasulullah nikah setiap keluar ajalan alakoh Rasulullah nikah selalu kepangki bi orang kaper buta seborana orang kaper tuah buta anyam ngeranyam anyak ngocain Rasulullah tok etulang bi Rasulullah bekto etulang bi Rasulullah perhatian ada bu orang kaper sebutan nikah saya nggak ya benjak percaya ke Muhammad ruai gua Muhammad atau kang cerpak ngiba ajaran anyar kan nih kok Islam gua cerpak ruah engki pak enten gula tak percaya ke Muhammad etulang bi Rasulullah perhatian saya terakhir Rasulullah nikah amator dekam
serah Sayyidina Abu Bakar awasiat dek ke Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar mun engkau tada umur arwah yang buta ki bedah ki lanceng umur terus sakit tulang ya cai pon Rasulullah SAW. Ini keakhlaknya beliau begitu mulia. Tulang reng kaper eko caen tapeh napa perhatian yang terjadi punten Rasulullah tak marah yo penin. Maka Rasulullah setong bekto epati na reng kaper sahabat ni kesesake juganan malaikat Jibril sakit atina perhatian. Rasulullah punten ada bu sahabat dek Rasulullah, ya Rasulullah anapa orang kafir semati na panjenengan mak tak minta bayi panjenengan nanyoon ka Allah patong pas bayi enje takok lapo laku dumalem masuk Islam bisa ajaran agin ngajar kita ajaran Allah cek pon Rasulullah mun ajiah pola ajiah saumpaman tak ndak masuk Islam pola nak potona tak masuk pola poi kompo ini kasih ya Rabbi Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah sebung umur kesepekian umat tak perhatian. Rasulullah terakhir para sebung umur Rasulullah nikah mapolong para sahabat Bilal panggil sahabat Bilal dena marah papolong sahabat kapi engkok tero dalam keadaan engkok tada umur tak di tanggungan dek para sahabat kapi pon Rasulullah SAW. Sehingga apolong para sahabat Rasulullah nikah matur perhatian para sebung umur nih Rasulullah. Sahabat apa engkok ria lah nyampe yakin kebeen jak montade pangeran sepantes sebegun Allah Ta'ala lastari ya Rasulullah bahkan sedejen apa-apa sudah diperintah Allah panjenengan pun anyam payaki ya Rasulullah apa engkau diotang kebeen jepon Rasulullah SAW saya terakhir para subuh ngomor apa kau diotang kebeen punten ya Rasulullah bahkan abdi nasen diotang ke panjenengan banyak otang ke panjenengan ya Rasulullah bedesi aja ke pak setong neng budi nih pak ya Rasulullah gula tanya napa nikah termasuk otang napa bunten ya Rasulullah mau nikah tak termasuk otang berarti pun selesai urusan mau nikah terus masuk otang terus derma abdi nikah pas iya apa sahabat tolong jelasakin gula lambek pernah mencode jeren tepak ke dede gula lokah napa nikah termasuk otang iya sahabat aji termasuk otang mau nikah termasuk otang derma gula nih beles tak apa-apa sehingga Rasulullah amakon sahabat Bilal kala akin cambuk pecot seneng ebung kona Fatimah putrina Rasulullah SAW. Sahabat Bilal entar ka Fatimah Zahra Fatimah abdina epakon sareng Rasulullah untuk amon dut pecot cambuk sebeda neng panjenengan kebaik apa Bilal kasak sahabat Ukasah tero amalisa ke Rasulullah karena Rasulullah pernah amecot Ukasah tepak kededena lokah detimangken Ukasah ama cetak. Apa cak pon Fatimah Zahra kebele Bilal ka ukas saya kebele bales kangkok bayi engkok re anak Rasulullah engkok re potrina Rasulullah engkok re kecintaan Rasulullah mun ukas saja amales kangkok padah bi amales ka aban engkok sehingga pecot tetep ekebeh perhatian sareng sahabat Bilal tinggal pon Sayyidatu Fatimah nikah urusna Rasulullah sareng sahabat Ukasah ekebeh pecot paringaki ke Rasulullah Ukasah tuli dak nak ban mun ban amalisa karena ban pernah pecot bi engkau tak tero ngadep ke Allah endi tanggungan ke para sahabat sehingga engkau ingin nikah Rasulullah sepon ejamin berarti takok gue lebih panjenengan tak pernah takok sekali saya nggak mungkin mun urusan dosa bi Allah gue lebih panjenengan bisa kosong bisa tadi dosa tapi mun urusan bi manusia saya nggak pamareh sekecil apapun ada pertanggungjawaban wa mal masita fa innaka majziyun bih berbuatlah sesuka hatimu ada pertanggungjawaban pon yambe sareng Sayyidina Abu Bakar Ukasah mak tege bana malis ke Rasulullah bales engkau pecot engkau cambuk pada bi malis ke Rasulullah napa jawaban Rasulullah toju Abu Bakar toju ban para sini kasih Sayyidina Umar amanceng terus sampai Sayyidina Ali amancengnya pakon longku sareng Rasulullah saya terakhir Sayyidina Hasan sareng Sayyidina Husain paman Ukasah gula nikah kombo ya Rasulullah paman Ukasah gula nikah Sayyidina Hasan bi Sayyidina Husain kecintaan Rasulullah Ukasah paman Ukasah gula panjenengan males ka gula baik apa jawaban Rasulullah toju Hasan Husain toju biarlah ini urusan saya sama Ukasah sehingga ngadep sahabat Ukasah dek Rasulullah SAW ya Rasulullah panjenengan nang iya atas mimbar dudak remah gula si amalis pun panjenengan atas mimbar toron panjenengan tolong toron Rasulullah papah bi para sahabat ngarit kepi perhatian mak tak malus kangkok mak tega Ukasah ria
Sehingga turunlah Rasulullah. Ya Rasulullah, lambe bekto gulai pecot tepak tak kelambion, bekto lokan ya kah. Tolong ya Rasulullah panjenengan juga nan buka kelambina. Jon ngarit perintah, pakon buka kelambina Rasulullah. Buka kelambina Rasulullah. Napa yang terjadi? Ternyata neng esarung Rasulullah paratetan bedebeto telok ane gencil. Gencil Rasulullah telok ane tak deur. Saya pikir napa? Gula bi panjenengan. Takok mi masuk neraka sallallahu alaihi Muhammad. Kencil buka tuli ukasa ba'an tuli mokol engkau tuli males takok Allah murka ka ba'an ukasa sehingga perhatian Rasulullah ukasa ngadep dek ka Rasulullah pecot yangka buang bi ukasa geluk Rasulullah. Ya Rasulullah abdina tak mungkin amales ya Rasulullah karena gula pernah mireng debuna panjenengan sapa-sapa orang senyating dak kolen panjenengan apoin neraka tak bekal ngelok gula takok ke apoin neraka ya Rasulullah takok saya kelok ya Rasulullah jaipan sahabat ukasa perhatian sehingga sahabat selain pakon angeluk gantian dak ke Rasulullah SAW semoga gula bi panjenengan juga nan geluk bi Rasulullah walaupun lebat mimpi geluk napa boleh pagi neng surga Allah geluk sareng Rasulullah mun tero geluk Rasulullah pacinta ke Rasulullah dek remah mun ngaku cinta ke Rasulullah jaga salat selama bektoh pasah bulan Ramadan ini kadang-kadang perhatian gue lebih panjenengan bulan pasah pernah beda orang ngocak ada ya kok rokok antak depak dek nak pasaan deh saya nggak nikah gue lebih panjenengan bisa murtad bisa kafir berarti tak yakin napa boleh pikiran gue lebih panjenengan menganggap puasa ini kata wajib bisa-bisa kafir perhatian ini kadang-kadang rokok sombong geil ke Allah rokok neng len jalan ini kami minta torkop song kuda perhatian saya ngajak gebein mainan panjenengan mun tak kuat lapar rokok nang dalem ada nang dalem tuh sana urusan bi Allah perhatian mun tak kelar dekik mungkin bisa ngenteen sallallahu alaihi Muhammad saya ngajak gebein main salat 5 bektoh mun ngaku cinta ke Rasulullah salat 5 bektoh mun ngaku cinta ke Rasulullah bulan molot beri amolot ngunceng tetanggena setiap tempat yang dibacakan maulid enggak mungkin karena niatan nikah amulot setiap tempat yang dibacakan maulid Allah nurunaki rahmat selama setahun itu nurunin rahmat nikah paradetan karena tempat yang dibacakan maulid Allah nurunaki rahmat setahun mun molotan jak nyarian beteh dan kadang entar kelangker ke masjid tak ngiben apa mulai dorong subuh rong sekebo paradetan Masya Allah ngaku cinta lagi mun ngaku cinta korban pamapan ngiboh ku ajom panggung ngibas sepan mapan sabek ini kadang-kadang neng langker masjid sebeda hun telur kok nongkok situ Masya Allah buah-buahan si paling celok ngibas apel sekene si 10.000 telur kilo ngocak ke tetangga tanya di makana beda apel si 10.000 telur kilo wah nengan wah bedeng peton banyak dingin nyari ke peton Masya Allah sepan mapan sejerajah menghormat Rasulullah perhatian gue lebih panjenengan neng tunya ngampong ke Rasulullah ngampong neng tunya nih karena apa makanya perhatian umat Rasulullah si terakhir para sobung umur boleh ada budak ke malaikat Israel ada secara si alos boleh nyebutnya yang kok mak merasa sakit jepon Rasulullah sobung ya Rasulullah ini ke paling alos paling super ya Rasulullah kenapa saya pikir sareng Rasulullah pas dia matang umat cabutnya bener sakit malaikat Israel kita oning ya Rasulullah mun umat panjenengan sebengal ke Allah sebengal ke orang tuana orang bini sebengal ke lagina se atokar atok bi tetanggena esek saabek sareng abdina ya Rasulullah sehingga Rasulullah angangkat tangan ngabaratitan ya Allah sakit ni cabut umat abdina bekto cabutnya bener abdina senangkung ya Allah jaipun Rasulullah itu roten keteremah sareng Allah Subhanahu wa taala detik lebih panjenengan cabutnya benar pon tak sakit perhatian karena Rasulullah ananggung perhatian sallallahu alaihi Muhammad tak cinta kira lebih panjenengan ke Rasulullah tak cinta kira jareng umat Rasulullah nika yopenin bahkan Nabi Adam nika perhatian iri Nabi Adam nika iri deka umat Rasulullah Nabi Adam nika pernah debu nyaman mun umat Muhammad engkau iri ka umat Muhammad masa engkau agak salah sekalian nang surga bi Allah buang katunya papesa bi tang bini abi 450 tahun pas baru napa baru sepora bi Allah gara-gara nyebut asmana Rasulullah aku ngaku-ngakin kelahiran Rasulullah mun umat Muhammad benar ke itu sah benar ya maksiat ke Allah keng pakuna bolong bi bini nah atau bet ke Allah sepora bi Allah sallallahu alaihi Muhammad
Mangkana toreh pecinta dek ke Rasulullah dengan kecintaan gue lebih panjenengan dek ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi apolong sareng Rasulullah. Dengan kecintaan gue lebih panjenengan dek ke para alim ulama, para kiai, para habaib, para aulia solihin. Yuhsarul mar'u ma'aman ahab pagi epapolong sareng orang-orang sekecintain. Semoga gue lebih panjenengan paringin selamat tentunya juga nang akhirat. Juga nan pagi akompol sareng Rasulullah napa-napa sediti hajat dan niatan gue lebih panjenengan setuju kabulaki sareng Allah amin. Hajat dunia hajat akhirat kabulaki sareng Allah. Seatena sompek mantur jember sareng Allah. Serejekena seret lancar sareng Allah. Sebanyak utang mantur bona barokah Rasulullah. Sesakek-sakek yang kak penyakit ni beres sareng Allah. Setandi keturunan mantur tuli ngagungin keturunan. Sejudu nagi seret mantur gempang juduna sareng Allah. Se ala kotani ala kodegeng setuju na se usaha seentar kata se sedejana barokah ullenna barokah hasillah barokah keluargana barokah nak potonna ala hadinya wa ala kulli niya soleh jami'an samilah salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mungkin ke anu bisa ngiseni iki ya Fauzi iki ki gula tang meretang ngak pakon nih kapon gerungan pon sobung manter selamat setejamin terutama guru-guru kiai-kiai sebede budi kasa kiai para ustad tua akin dan jeng omor barokah omorah barokah rezekinya apa-apa sediti niatan hajatan juga dan kabulaki sareng Allah amin Allahumma. Kurang lebih nyon seporah manabi beda omongan kata-kata sekurang saya kurang nyenengakin dek ke aten ajunan setuju minta maaf sebanyak ubillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.